adui alikuwa akibaka wa mama, anasema shusha mono. Lakini kwa leo raia imeanza kurudi na imeanza kulima mashamba kabisa. Naona huko wako nalima mashamba tayari. Hii ni milima ya kwetu Ziralo. Tayari watu wote wamerudia. Wamerudi kabisa. Fasi walikuwa naita Katoke, ambapo mwanamke alikuwa akifika wanamwambia shusha mono. Lakini leo hii tumerudisha amani pale. ARC imerudisha amani kabisa. ARC imefanya kazi na population imeshukuru sana ARC. Jeshi letu linawachunga sana. Kwa hii eneo Katoke wanaanza kupita mzuri, ile shusha mono imeisha. Asante sana kabisa. Hapa ambapo mnaona nafasi wanaita Lumbishi, ambapo tayari tunafanya salongo. Tayari tumeenda kurudisha amani polepole kwetu. Hapa kabisa, hapa wakikata barabara, mnaona wenzangu, hapa kabisa amani inarejea. Tumepiga adui mzalendo amekimbia mbali. Hapa tumeanza kujenga vilalo. Tayari gari inaweza kufika Lumbishi, hata pigipigi. Tayari vilalo hivi tunajenga kabisa. Mkiangalia huko wamama wanatoka mashambani. Kazi zimeendelea. Wenzangu wale mnaona kabisa salongo ni vizuri sana. Asante population ya Lumbishi na Ziralo. Kabisa inasema amani imerejea, inasema asante kwa Afande Makenga na ekipe yote ya FCM 23. Asante sana kabisa. Nanjye kuba ikaze bakunzi banje Sumba News aho muherereye hose ngo mahoro y'Imana abane namwe. Aha rero turi ni kuri Goma aho bita kuri Cap Kivu Hotel, ahabereye inama y'aborozi mu by'ukuri, aho bari baje kubonana n'abayobozi, aho babonanye n'abayobozi haba kuri w'ingabo za AFCM 23, babasha kuvugana ibintu byinshi. Mu by'ukuri hari abayobozi batandukanye ba vice gouverneur, guverneri wa Nord Kivu Bahati Erasto Musanga, aho harimo General Sultan Makenga, aho baganiriye ibintu bitandukanye. Intego y'inama rero cyangwa se kubonana yabaye yo gushimira, bari baje gushimira abari baturutse hirya no hino, bari baturutse Masisi, Rubero, bari baturutse Rucuro n'ahandi hose hagiye hatandukana, aho AFC yagiye tabara cyangwa se aho AFC iri hose. Bari baje gushimira umukuru w'ingabo yatumye babona umutekano mu by'ukuri, aho bavuga ko inka zabo zitari gupfa, aho bavuga ko basigaye borora mu mahoro, abahinga bagahinga mu mahoro. Mu by'ukuri nibyo rero bari baje gushimira, bavuga ati mwarakoze kuduha umutekano, ubu ngubu turashikamye, tumeze neza, turorora inka zacu, amafamu yacu ameze neza. Mu by'ukuri rero baganiriye ibintu bigiye bitandukanye, aho bagiye babaza ibibazo akabasubiza. Du secteur agro-pastoral, il a promis de renforcer la sécurité dans les autres zones où la nécessité s'impose avant de prêcher le vivre ensemble. Awali zilikuwa zinaimbwa na ikashimama wakaacha kuimba. Ni nguvu ambazo zimefanya. Nguvu ndio zimefanya ili ngombe leo zikuweze kuimbwa. Na nguvu ndio zikafanya ili muweze kuchangia kwenye kuna amani. Yaani wachungaji lazima wachungie ngombe sema kuna amani. Na wachungaji mkiwa na amani, lazima hicho kilikuwa na amani. Mtachunga ngombe yake bila kuimbwa, mtalime bila kuimbwa mimea yake, mtachuruza bila kuimbwa. Hiyo ndio intensi ya chama. Tukuwe na amani ya kweli, amani kwa watu wote. Lakini kama nimesema wachungaji ndio watu wakubwa, tunaomba support yenu ili amani hiyo ipatikane. Sehemu mupo, sehemu unachungia na watu na vitu, mfundishe watu kuhusu amani, kuhusu watu kuishi pamoja. Mkata mkishifikiria nyinyi wenyewe muwe kwa amani, uchungie sehemu kuna amani. Na hapo ndio economy ya province hii Nord Kivu na Sud Kivu itaenda mbele.
yaani elevation kwa sana, ukiwa unaifanya kwa amani, ukiwa unakaa support chama hiki, ekonomia hii province mbili itaendelea mbele. Le comité territorial d'élevage. Reka twongere tubahe mwaramutse abandi tubahe mwiriwe bitewe naho muherereye, aho bukeye tubahe mwaramutse, aho bwije tubahe mwiriwe. Na makuru n'ubundi tugiye kubagezaho ya kino kigoroba hano muri Afrika. Reka abumva runo rurimi, abari mu Rwanda ndetse abari Burundi, abari muri Kongo n'abatanzania babaha, n'abari Buganda, abanyankore n'abakiga, mwese turabasuje kugira ngo ana makuru mubashe kuyakurikirana kandi abagereho byiza. Ndetse reka tubibutse gukanda subscribe nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Itawala TV, ukande subscribe ndetse share comment kugira ngo amakuru n'ibiganiro dukora bizajye bibanyura ndetse bibagerereho ku gihe. Rero turabakiriye ku makuru y'uyu mugoroba. Abaturanyi nanone kandi siningiye nyene, reka mpereze ikaze umugabo turi gukorana cyangwa se umunyamakuru mugenzi wanjye, journaliste Eric cyangwa se umusesenguzi, umusesenguzi w'ibintu bigiye bitandukanye kuko akurikirana amakuru menshi cyane y'iwacu. Ikaze mu makuru yo kumugoroba papa. Yego cyane, kandi natwe nkuko twakiriye natwe tumekubali mumenikaribisha na nyinyi. Reka rero tubanze tugeze abantu ku ngingo z'amakuru ku byo turi bugende tuganiraho. Ingingo z'ingenzi turaza kuvuga hejuru y'ubuyobozi bwa MRDP. Twirwaneho umukuru wasabye Amerika yuko yahagarika biriya bitero biri guterwa iwacu, mbese biriya bitero biri gukomeza bitera hariya byica abaturage. Uwo nta wundi rero ni Kanyiki. Ntago ari Kanyuki, Dr. Fred Kanyiki. Murabizi ko ari we umuyobozi wungirije ibijyanye n'ubukungu muri AFC, mu ihuriro rya AFC M23, akaba nawe rero mukuru w'ishaka rya MRDP twirwaneho. Nukuvuga ngo rero niwe wabashe gusaba Amerika cyangwa se yandikira Amerika mu buryo bwo guhagarika leta ya Kongo gukorera ubwicanyi abaturage bari hariya mu Minembwe. Sinawe gusa mu cyumweru cyashize habe na Human Rights Watch yandikiye Kongo ibabwira yuko bamaze gukora ibyaha byinshi kandi ibasabira n'ibihano. Nuvuga ngo yasabiye Kongo n'u Burundi. Rero reka twinjira mu makuru. Twongere turaza kunyura ibujumbura tuvuge hejuru ya Ndayishimiye nabwo Neva, aho nanone yagiriwe icyizere bwo gukomeza kuziyamamariza kandidatire, uzatanga kandidatire muri rya shaka ryiwe rya FDD. Abagabo barashaka guhindura ama constitution ni ukugira ngo ino ntambara, kubera ko hari kiri kubakoramo, ntibashaka kuvaho kuko bavuyeho ari ibyaha baregwa byo gwishanyi cyane. Rero bagashaka gukomeza kuri ya ntende, ndetse tuze no kugera hariya i Bukavu ku biturika cyangwa ibitero bari kuvuga ngo byabaye, ariko ku mbone zacu baje kutubwira yuko atari ibitero ahubwo ari uburyo tuza gusobanura impamvu biriya biturika byabaye. Tuze kurangiriza amakuru muri Goma muri Nord Kivu, ahubwo tuza kubona kuri Trump bugiye turaza kuvuga kuri Goma, aho umukuru w'ingabo za M23 ndetse na guverineri Bahati, aho bakoranye inama n'abaturage ndetse n'abayobozi bamwe na bamwe bo muri AFC M23. Ni ukuvuga ngo bayitangiye ejo kane yarangiye ejo. Ni ukuvuga ngo bashimira ubuyobozi bw'ingabo mu gucungira umutekano abaturage. Ubu nyine basigaye bahinga, mbere ntibahingaga ngo bagire ico bacuruza, bafite umutekano. Noneho aborozi b'inka bavuga ati tusigaye turakaragira tukagira aho dukeneye. Ariko ubu nyine twararagiraga inka zacu bakazica n'abaziragiye. Tudatinze mu ntuzo, reka twinjira mu makuru. Duhere amakuru yacu hano mu Minembwe. Babyutse neza uyu munsi itariki 27 z'ukwezi kwa kane, kuva mu gitondo kugera kuri uyu mugoroba, keretse nimba ari ikindi kibaye mu mugoroba tugiye kuri kamera. Gusa amakuru twakire nuko babyutse neza, nubwo bitaba byorosha hariya, kandi ejo barasenze. Yego.
ejo barasenze amakanisa hafi ya yose bashima Imana yuko bwakeye nta gitero, ubundi ntibari bagisenga, bagira ngo basenge ibiturika bigaturika, drone ikabiraje irarasha. Urumva rero nukuba muri Minembwe ubu nyine bameze neza, bavyutse neza abantu, ndetse bavuye no gusenga harema isoko amare no kurema isoko kandi bisanzwe rwose ntibisanzwe. Gatano yazaga baremye isoko bamare kurema isoko, ndetse yewe ngo byahajemo n'ibicuruzwa nubwo atari byinshi ariko ngo habonetsemo ibicuruzwa abantu baragura barahaha ibyo bakeneye, abari bafite uburyo ubushobozi bwo guhaha. Ariko ni kagahenge n'ubundi tuza tubabwira ngo nuko twova kuri mikoro mukumva ko hari icaturitse kwa kundi Gisekedi icyamuzanye no kwica no kurimbura nico kimwe na Satani niko tuza tumugereranya. Nuvuga ngo rero muri Minembwe turashima Imana yuko Imana yabarinze, ejo bagasenga bakambaza Nyagasani bagatarama, barangiza bakaja no mu isoko guhaha kugira ngo babonemo ako kunyu, ako gasukari k'abasaza, utwo tuvuta n'utwo dufu tw'igikoma bakatubona, ndetse na bamwe n'abafite n'ibyo bicuruzwa bakabona utwo dufaranga. Urumva ko nabyo ari ukushima Imana. Ndetse tunamanuva muri Minembwe abantu baza babesha si byiza. Hari amakuru numvishe nabonye Kongora abesha avuga ngo muri point zero ngo hari abaturage bahari, bya bindi twavuze mu gitondo. Muri point zero nta baturage bahaba. Urumva ni ahantu ari ahantu bajya bashamirana, ariko amavuga ngo drone ngo zarashe ngo abasirikare. Hari ijambo bavuze ejo abantu benshi bavuze yuko ari ryo, ariko abana ntibaba bahari. Abasirikare iyo bimutse bimukana n'abagore babo, ariko akenshi abana ntibaba bahari. Hari kuri poezeri impamvu wenda dushobora kuvuga, ariko nta bagore bari bahari hariya. Wenda ashobora kuba ari umugore nyine, ashobora kuba ari uw'abasirikare, birashoboka cyane. Ariko iwe yaravuze ngo drone yaragiye yataka ku birindiro bya FARDC n'abarundi, ngo iragenda irarasa, ndetse ngo irasa no ku baturage. Ni bongo nta muturage utuye Poezero n'amashamba. Ibyo nivyo dushaka kubabwira. Ubwo tunahava wenda reka tujye ku Ndondo, naho haratekanye. Tugereza Mikenke buke tuzagira ku Ndondo. Za Mikenke naho babyutse neza, gusa nango barashamiranye rwose, kubera ko isaha n'isaha ukumva ko hari batakanye. Ariko ibyo tubabwira nuko tubiteguye, kuko twabonye ko bazamutse, niko imbone zacu zivuga ati barazamutse kuva bakiva iyo ngiyo, ko turabareba. Hari amakuru yari yaje mwibutse gatoya kugira ngo tuze kuvira hano rimwe. Hari amakuru bari bavuze yuko hari abacuruzi basanzwe bajya kuzana ibicuruzwa. Birashoboka yuko bari babikuye ku Ndondo, kuko ku Ndondo hashobora kuba ariho isoko izamuka cyane. N'ubundi ku Ndondo habaga isoko ya gatatu n'iya gatanu n'akane kabaho. Ryari isoko rya gatatu ibyo bita gatatu. Ni ukuvuga ngo ni ibyumweru bibiri bishize n'icyumweru kimwe gishize bafashemo abakomerse nyine, twe tuzabita ngo abakomeretsa yango rayizi. Bafatamo bamwe bikanavugwa yuko hari abo barashe, abandi bakabateka n'ibintu byabo bari bafite. Babateke hano muri za Ruhemba, bari hafi babambure n'ibintu byabo. Ni ukuvuga ngo urabizi ko bafite ubukene bw'ibiryo nabo, nubwo abanyamurenge nabo ntabyo bafite byo kurya, ariko nabari abaFARDC bari hariya ntacyo bafite, nubwo bagenda bakaja kwiba. Urabizi ko iyo bagiye bararasa, bamwe bakarasa abandi bakaja kwiba kubera inzara bafite. Nawe urabizi ko ejo niwe wari kutubwira uburyo abarundi bagendera $500 by'idolari, ariko ngo bagahereza imiryango yo $500 y'amadolari. Ni ukuvuga ngo ihari ntimeze neza. Abasirikare bari hano za Mikenke, ni ukuvuga ngo amadubu n'intare bari mu baturage, n'aba bandi barundi P5 FARDC n'abari ku rundi ruhande bara anytime bishobora kwambika. Ibyo ngibyo byo reka tubiharire ababifite mu nshingano, ariko tubabwira ngo mukomeze muhagarare kigabo. Abarundi bazahura n'uva gusenya ibyo twarabibabwiye, ndetse nibatagira inama yo gutaha uriya perezida wabo uri komeza bashuka, baziboneraho atakipata cha mutema kundi. Reka tugire ku Ndondo. Ku Ndondo naho ni amahoro.
Kundondo nabo babyutse amahoro kandi biriwe neza nta kibazo gusa tubibutse yuko hari amakuru akomeza gucicikanya avuga yuko hari abasirikare bari kuzamuka ku bwinshi. Hari ingabo nyinshi zarazamutse ndetse ntabwo ziri kuzamuka, zarazamutse nyinshi, zarazamutse zizamuka ku Ndondo, zimwe ziri hano neza za Masango, izindi ngo ziri za Gafinda. Urumva Gafinda ngo utaragera, urumva Gafinda ngo bavuye muri Buvira ni ku musozi, uri kuzamuka ni umusozi uje ku Ndondo ariko ni umusozi, urumva niho zikambitse no kugira ngo arizo zizatanga nk'umusada intambara niba ariko tubabwira ngo niho zikambitse, ariko naho zikambitse aho ziri hose turahazi, kandi n'ingabo n'abatasi bamwe bo muri MRDP twigane Hamadubu zigiye zimenya neza aho bari, so barabareba kuko abana baza udukomero n'utuyira twinshi ariya ni iwabo, barabareba baza aho bacumbitse, so rero nta bwoba, ariko dusabira abaturage batuye Indondo yuko bagumaho bari, ariko bakiyunga cyane cyangwa se bakiyegereza MDP twigane kuko ari nayo bacungira umutekano, kuko bari abarundi baje kubica no kubarimbura nubwo bababesha ngo baje kubacungira umutekano, ariko ntawo rero. So Indondo nayo imeze neza bwana munyamakuru, nubwo tuvuga ngo imeze neza, abaturage bafite agahenge ntabwo twavuga ngo bafite amahoro kubera ko urumva nyine nawe nimba umuturage azi yuko umwanzi ari hafi yiwe, nubwo bari kumwe n'Amadubu n'Intare kandi Amadubu n'Intare bakomeje kubacungira umutekano, ntabwo twababwira ngo 100% umutekano urizewe. Tubabwire yuko uko bazaza kose niko Amadubu bazabakira. Umutekano nta nubwo ari 50%. Ntabwo babishira umutekano nta percent kuko umutekano ntaho. Yego. Kuko impamvu dushobora kuvuga ko bariya nuko babiretse kugira ngo bikusanye nagahenge batanze ko kugira ngo bige strategy y'uburyo bakwataka ingabo za MDP ari cyangwa se no kumenya gushaka amakuru, ariko nta bundi sizini mbabazi. Hari andi makuru batubwiye ariko yavuye mu bari muri iyo meeting cyangwa se iyo nama. Uribuka bakimara gukubitwara ku Ndondo, drone zikimara kubakubita bagacanganyikirwa. Amakuru yatugezeho nuko ari abantu benshi bapfuye babo, abandi barakomereka, ngira ngo twabonye ibiriyo muri province hafi ya zose za Kongo, ndetse abakoloneli benshi, abajenerali, amakapiteni benshi cyane yatakaje. Barangije gukubitwa bagiye gukorera inama, nibagiye ahantu bagiye gukorera inama, wenda ndaza kuyibutsa. Bamaze gukora inama, abasirikare bamwe baravuga ngo dusubire tuje kurwana kuko biravuga ko bari bataye ibikoresho byinshi, bari bazamukanye byose, abandi bapfuye, abandi biki, baravuga ngo basubireyo. Bigiriye nama gusubiramo umusirikare wari wasigaye, wari warokotse. Urabizi ko niba ari umujenerali bari koloneli umwe yapfuye, undi arakomereka, ndetse yari afite n'izina ry'ikinyarwanda gutyo ngo Gaki. Arangije aravuga ngo ntabwo twasubirayo kubera ko intambara iri hari iraturenze twese. Bigira inama yo kuja kugura izindi drone n'indege kugira ngo bazuzuze muri Minembwe ku Ndondo, ndetse n'ahangaha mu Majyaruguru cyangwa se muri Nord Kivu. Nibyo bari mu gukora buri munsi, ngira ngo urabizi. Ubu nyine hari drone nshasha, bazanye zivuye mu Bubiligi. None izo drone reka nkubwira agasha kazo. Nubwo ngo iyo drone izihetse igisasu, ariko nayo ubwayo ni igisasu. Yego, ni ya yindi. Nubwo ngo nayo iraza igaturika, kabastinga mu buryo ishobora kuba yaturitse ibintu byinshi cyane. Iraza ikabikubitamo. Izo drone rero nizo ubundi n'amadrone yagenewe ibyihebe. Hari amadrone atandukanye y'amoko, hari igenda ifite igisasu gusikara sikagenda yimeze nk'indege n'iyazindi. Hakaba na twatundi ubwo ni twatundi babahaye two kuzi two natwo ubwo ari natwo ari donc gahita igisasu nako gahita kadasubirayo. Yego. Kakandi kaza nyine kagaturika bagaheba. Ubwo ni twatundi gatwinshi babahaye, ariko reka tubabwire ko hari igihe umuntu azazana igituritse umuntu akaba ari cyo kimuturitse cyane.
reka rero tumanuke za Uvira. Uvira tuze kwifatikanya na Fizi na Baraka kuko ibiri kuhabera ni bimwe. Nubwo bibogobogo twavuga tuhace tuvuge ko gusa nta mutekano abaturage bafite gusa nta yandi makuru. Baratuje barahangaho. Barazengurutse. Nabona iboga barafunzwe cyane. Tahuboje. Boje Fizi ntiboje hehe donc naho bari muri bogobogo ariko kandi nta mutekano abantu burya nta huja ngo winyagambura uje guhaha uje kugira gute uragire ukore business nta kurumva ko hano nta buzima kuba rero nta buzima bafite muri bogobogo ubwo nta mutekano nta buzima nta mutekano tuze kuvuga kuri Uvira ho bukeya nayo na Fizi na Baraka abaturage Felix Kilombo yabohereje abakucungira umutekano ngira ngo urabizi ko ari FARDC abarundi P5 n'abazalendo n'abatanzania bari hari n'abamercenaires n'abangole barahari nukuvuga ngo hano niho hantu hahora vituko abaturage bahora bavuza induru bahora bamburwa ibyabo bahora banyagwa bakubitwa bahora bataka yuko ndetse n'ibikorwa byose by'ubucuruzi cyangwa iki bitagenda muri tuno duce nguko uko byifashe ntabwo turi bitindemo ntibimeze neza twambuke tugereza Bukavu ngira ngo hari amakuru ahari cyane wumvishije bimeze bite Bukavu kuvejo ni mbese n'ibyavugwaga yuko hari ibiturika cyangwa se ikibuga cy'indege cya Kavumu cyarashwe abantu benshi ukabibuza bavuga yuko kuba cararashwe ari wazalendo bateye AFC M23 Kavumu bashaka kuyifata abandi bakavuga yuko ari wazalendo ubwabo basubiranyemo ariko amakuru twahawe neza n'imboni nuko atari ko bimeze nta ntambara nta barasanye ntaki ahubwo ni kuko nta masasu yahumvikanaga ahubwo bagendaga na makuru dufite muri buka nimba muzi ico ni ku kibuga c'indege nimba mwibuka Igoma ikibuga c'indege gifatwa muzi byabayeho bagendaga bategura ibisasu byari byaratezwe nuwango baratsindwaga batsindwa babona babarembeje bagasiga bateze mamine so Igoma rero muri buka ko babiteguye nimba muzibuka no rero nuwango muri Bukavu naho kira kibuga c'indege ko kirategurwa ibisasu ni ibisasu babategura bari barateza amagrenade ibiki zose bari baragiye batega nibyo rero abantu bumvishe biturika cyane abantu bahita bavuga batangaza yuko ari wazalendo banahafasha ibo bari bavuze ngo wazalendo yahafasha bakwiye dusuna no twibaza ahantu wazalendo bavuye kugira ngo bafate binjire muri Bukavu bafate ikibuga c'indege ariko amakuru nyine twahawe n'imbone zacu zo kuri Tawara TV ndetse no kuri The King batubera hafi batubwiye yuko nta kindi cyabaye ari ugutegura ibisasu no kuvuga ngo naho nta kibazo gihari ikibuga c'indege AFC M23 cyakirimo nta kibazo nta ntambara ihari nivyo biri kuhabera ariko abandi kuko ari bimwe byaje nyine byo gucuruza bavuga yuko ari intambara yahabereye ari wazalendo bahatatse ariko nta wazalendo nta FARDC yigeze hataka ahubwo niyo gahunda ihari yo kugira ngo bategure ibisasu naco nimba icagomba gifunguye byanze bikunze n'icabuka bugomba gufungura kigakora nayo makuru rero ari muri Bukavu ariko amahoro Bukavu iragendwa nta kibazo nta gihari nta ntambara ihari gusa nyine ntiyazahabura twawazalendo twabe na twatundi tuza tuhaba tuvuye mu misozi imwe n'imwe hari bamwe bihishe mu mazi bihishe ariko muri Bukavu uretse ko nabashi badakunda intambara basanga n'abazalendo bafatwa hari ya benshi atarabashi ari ababembe n'abakibagiza ariko no kuvuga ngo muri Bukavu ho nta kibazo gihari tubwira ko ikibuga c'indege cya Kavumu kirimo iki intare n'amadu reka twambuke tugere muri Nord Kivu kugira ngo tuze kugana ku musozo Nord Kivu ho byifashe gute muri Nord Kivu hari amakuru menshi cyane ari bikorwa urebye n'iterambere riri kuhabera n'amanama ari kuhabera ndagira ngo nimba bagiwe kuva kino cyumweru cyose mwabonye inama cyangwa se ibiganiro byahuje umukuru wa MONUSCO uwahoze ari
wa Amerika muri Congo yabaye umukuru wa MONUSCO. No kuvuga ngo niwe mwarabibonye ko yahuye n'abayobozi ba M23 harimo abo muzi ba Kanyiki n'abavugizi ba M23 ndetse n'abakorone nanga mwarabibonye n'aba Bertrand Bisimwa. Iyo nama mwarayibonye ibahuza bavuga hejuru y'uburyo bari kwigira hejuru y'ibibazo bitatu. Bashakaga uburyo bamara intambara hariya, bashaka uburyo bakwigira hamwe kiriya kibazo ca drone ziri kurasa abaturage mu Minembwe. Ndetse ijya gatatu ngiye kuryibagirwa gusa ijambo rindi bavuzemo rikomeye, bari kwigira hamwe ikibazo c'iwacu mu Minembwe. Bavuze yuko kubera akarengane bagiriwe bagiye gushiraho indege ya MONUSCO. I think kure ni uzabitegeka ni uzabiyobora, igomba kuzazigemurira abanyaminembwe amavuta, amasukari, amafu, nibishoboka niyo miceri kaboneka, ariko gayo ibyo biracari ikibazo. Iyo duhereza gusa amavuta hari n'amafu, ifu kuragira ngo baturetse tugahinga twobura ifu ruguru. N'ubundi se baratubeshejeho. No kuvuga ngo cyane cyane hari ibintu biba bikenewe, hari ibintu biba bikenewe cyane nk'isukari n'imyunyu n'amavuta n'amasabuni, bene ibiro ngibyo zo gukoresha. Ariko nurumva n'ibiryo byose n'ibindi biryo byanze bikunze bigomba n'imbutoga zo gutera abakeneye guhinga. Urumva rero ibindi myaka yose barayangije no guhagarika amadrone. Ari amadrone aratwangiza akangiriza n'ubutaka buriya nuko abantu batabizi, akangiriza n'uburyo bwa klima. Burya ibisasu byangiza klima cyane ikirere, kandi urabizi ikirere cy'iwacu ari ciza. Ubwo rero nibyo bigiye hamwe mwarayibonye ko, ariko nabonye nejo bundi yarasuye abantu babaga muri FDLR bafashwe bari ahantu bacumbitse, bakorana n'ibiganiro banamubwira yuko bavuye mu ishyamba, bashimira ko bashishikariza n'abandi abakongomani bari mu ishyamba ndetse n'abanyarwanda bari muri FDLR ko bata kuko naho bari bafite amahoro, bari bararwaye inda, bari baragize gute, barakomeretse bakoze amarorero. Ibyo ngibyo nabibonye ibiganiro bakoranye. Ndetse reka twongere tuvuge hejuru y'ibiganiro bwana munyamakuru byahuje abakuru ba AFC/M23 cyane cyane abakuru b'ingabo. Urabona AFC/M23 hari departement ya politique n'ingabo, ariko iho yari inama yahuje abakuru b'ingabo, harimo cyane umukuru w'ingabo w'ikirenga General Sultani Makenga, harimo na guverineri nawe urabizi ko ari n'umusoda Bahati, harimo na visi wiwe bari bicaranye, ndetse n'abandi bose bayobozi bari bahari cyane bijanye n'ibya gisirikare. So baje guhura n'abaturage babashimira ndetse banababaza ibibazo abaturage bagenda babisubiza. Rero muri bimwe bababazaga ari byinshi bijyanye n'umutekano n'iterambere n'uburyo bwa gisirikare cyane cyane n'intambara, bagenda babisubiza neza cyane. Na nyuma yaho haje hashimirwa ingabo za AFC/M23 ku mutekano itanga muri za Masisi, ko abenshi bari bavuye za Masisi, abandi bavuye za Gicumbi, abandi za Rucuro, donc bari bahuye ari benshi, ariko baramushimira, babashimira umutekano batanze ku buryo ubu nyine abaturage barahinga, abaturage bararagira inka zabo zibiraro bimeze neza. Ni ukuvuga ngo hagezweho batanga n'inka zigera kuri 300 bwana munyamakuru, bazihereza ingabo, babashimira ati za AFC ntago twabatererana kuba ubu nyine dusigaye inka zacu zirigenda zunguka, nta kindi twabashimira, nta bandi babikesha. Ni mwebwe none reka tubwire gute tubahereze natwe ishimwe. Batanga inka nyinshi rwose. Urumva ko ibyo byose abasoda bacu bagiye kuzoza banywa kuduta ndetse n'akanyama. Nukuvuga ngo rero nibyo biri Goma, ariko tubabwira yuko muri Goma uko byifashe iterambere na Salongo biri kugenda. Hari n'imihanda nabonye bwana munyamakuru, hari nayo irimo neza. Ndetse hari ikintu nshaka kwereka, hari uduce bagiye berekana twaberagamo ama violence
muri Nord Kivu muri Nord Kivu no muri za Bukavu. No kuvuga ngo utwo duce bagendaga batwerekana berekana ati hariya nta bari bakihagera. Abakobwa baje bagiye guhiga cy'abamama umugani w'uwo musirikare yazavuga ati banabavula kabutura manini banamubaka ati banatoa se vula. Urumva ati iyi nzira nta wayicagamo ati none dore twakoze salon inzira ko ziragenda imodoka ubu nyine yogenda ikagera ha moto yogenda ikagera ha ubu nyine abaturage ko baraza bagahinga bakagira bahagarigiwe n'abasodati. Nukuvuga ngo hari umutekano wa AFC M23 uri kudukorera mwiza cyane. Urumva nishimwe ibyo byose nivyerekana ibyo AFC M23 iri gukorera abaturage. Uretse umwanzi wacu na bamwe mutugara tutishimira nk'iryo terambere bagaza babesha, ariko muri Goma hari iterambere, hari ibikorwa byiza cyane kandi tubikesha AFC M23 ndetse n'ubuyobozi bwayo. Reka twambuke tugere mu Burundi gato aho twari tuvuze amakuru ari mu Burundi bivuga yuko president uwo bakunda gutazira Neva ashobora kuba nawe agiye guhindura constitution cyangwa se itegeko nshinga nk'uko president wa Congo yakomeje kw'insista, ndetse ibyabaye ku bakongomani Neva na Kisegeti Chilombo wagira ngo ni impanga neza kuko abantu bose batumva kimwe nabo bari kubica. Ngira ngo muri Congo hari ikintu kimwe wenda ushobora kuba utazi, hari umuministre wa sport yapfuye neza exactly nkuko uriye yapfuye wo mu Burundi, nawe bamusanze ku muhanda yapfuye gusa bamusanze mu modoka uyu nguyu w'i Burundi. Nukuvuga ngo umuntu wese tumva kimwe nawe kandi umuntu wese ushobora kuba ufite ibitekerezo bishobora kuba byahindura abaturage ubu ngo n'umwanzi wa Kisegeti. Bashaka ngo Kongoro aje contre yiwa abura umugati canke ahubwo yopfa gafana na bene wabo jewe ndiyo no kwemera ngapfa gafana. Kongoro urashaka ngo aje contre yiwe aho bariya bose ba ministre ba Gisaro bashaka ngo aje contre yiwe. Ikibazo sose kiraha kandidatire ya Neva ivuye igomba yoke yakiriwe ivuye muri kira cama ciwe. Sinzi nimba we hari ibyama bingahe mu Burundi nimba bavyemera bo igihe ari imigambwe abarundi bavuga ni imigambwe abo byita imigambwe party. No kuvuga ngo rero imigambwe iyo narinzi yari yakeri yaje kuza nyuma narinzi za Iprona za Fordebu urakera wa urumva ariko urumva ko hiyongereye yindi FDD CNDD CNDD FDD. No ngo rero abo bavuga FDD FDD CNDD. No kuvuga ngo rero naho ngabo na niryo shaka ririmo uyu president Nyakubahwa Neva. No kuvuga ngo rero no kuvuga reka nkimuhe n'umu president burya uko byomera kose ano yobe Africa my friend ngayibaze urumva ko bakomeye. No ngo rero ariko akaba yagiriwe icizere cyane mu karere za Gitega ndagira ngo niho cyane bana muto yavuga ngo agombe asubireho. No ngo rero yagiriwe icizere cyo kongera kuserukira cyangwa kuba kandidatire yemewe. No kuvuga ngo rero no ngo niba bamubwiye icizere agomba kongera kwiyamamaza manda kabiri. Iyi ni manda ya kabiri azaba kuko cyage yagiyeho waba amaze kwitaba Imana kandi nayo manda yari isa nk'irangiye yitaba Imana uyaba musimbuye nk'izacuho nyuma rero aza kwiyamamaza. No kuvuga ngo ni ya kabiri igiye kubaho ariko mu buryo butavugwa rumwe na bamwe mu bayobozi bayoborana hakabaho ubu tuvugana. Kubera iyo mpamvu hamaze gufungwa bamwe mu bakuru b'ingabo bo mu gisirikare, abandi bamaze guhindurirwa imirimo mu gisirikare. Ugasanga kugiza wari umukuru w'ingabo bamuhinduye. Nuwango abandi bagiye mu bamwe mu bayobozi baba ministre bamwe bakuwe no mu mirimo hariya mu Bujumbura i Burundi. Nuwango rero uwo nta wundi uri kubikora no kubera ko batumva kimwe nawe. Rero utumva kimwe nawe arava ku buyobozi aho yakazi yararimo abandi agahindurirwa imirimo ku buryo
ahahinduriwe atazahura atazagira imbaraga. Reka tugere muri Amerika tugana ku musozo. Amerika amakuru ari kuvuga si meza nubwo wenda ba Trump atabashije kugira icaba cyangwa se atakomeretse. Ni menshi cyane ibinyamakuru biri kuvuga amakuru atandukanye. Uyu Trump niwe munyamerika wa mbere wahizaga go kuraswa bagamuhusha. Ariko se uzubikora wanasangare kuko umutipe bikora nta kuntu wambwira ngo umutipe arinjira none ubwino bitumvikanye none muri white house ikintu turi funny ngo nuko amara kurasa gahusha yaciye mu muryango yemye nta kibazo afite. Abantu bakavuga ngo ashobora kuba ari Irani cyangwa se aba bashyigikiye Irani bashaka kwica uyu muhungu rero wamurashe ni umwana muto cyane w'imyaka 31. Uyu muhungu uyu munsi ku wa mbere ku itariki 27 nibwo yashikirijwe inkiko, nibwo yaburanye uyu munsi. Ariko uburyo bimeze ni nkaho ashobora kuba ari n'ababipanze. Nibyo nkubwira ngo uriya mugabo ni umutekamutwe, kubera ko njye mpamvu nkubwira gutyo, wabonye uburyo isaga yiwe hahise haziramo izindi saga ziwe nyinshi. Ndetse ahise yikoma zino leta zindi batumvikana. Aravuga ngo ntabwo azava ku butegetsi atarangije ibyo yatangije. Reka tugane ku musozo bwa n'umunyamakuru. Turangiza amakuru yo kuri no mugoroba wa joro w'uyu munsi. Dushimira abantu badukurikirana bwa n'umunyamakuru uko bukeye nuko bwije. Ariko turabasaba mwebwe mudukurikirana comment nyabuna mutubwira uko tubakorera ibiganiro n'amakuru. Mubyishimira ariko tutibagiwe ngo mukande subscribe kuri izi channel zombi The King ndetse no kuri Tawala TV. Kandi turabakunda turanabazirikana. Imana ibane namwe. Umugoroba mwiza kuri mwese mukurikiye The King TV. Amakuru yo ku mugoroba y'uno munsi tugiye kubabwira uburyo akarere kiriwe. Turaza kubabwira ubu amakuru ari gusirikira mu karere, ubwo ni mu Minembwe za Mikenke ndetse n'Indondo na Uvira na za Fizi na Baraka kugira za Bibogobogo, ndetse turaza kwambuka tugere no muri Nord Kivu, tuze kwambuka no mu gihugu c'abaturanyi. Nanone kandi siningeye nyene reka mpereza ikaze umugabo turi gukorana cyangwa se umunyamakuru mugenzi wanjye journaliste Eric cyangwa se umusesenguzi w'ibintu bigiye bitandukanye kuko akurikirana amakuru menshi cyane iwacu. Ikaze mu makuru yo ku mugoroba papa. Yego cyane, kandi natwe nkuko twakiriye natwe tumekubali mumenikaribisha na nyinyi. Reka rero tubanze tugeze abantu ku ngingo z'amakuru ku byo turi bugende tuganiraho. Ingingo z'ingenzi turaza kuvuga hejuru y'ubuyobozi bwa MRDP. Twirwaneho umukuru wasabye Amerika yuko yahagarika biriya bitero biri guterwa iwacu, mbese biriya bitero biri gukomeza bitera hariya byica abaturage. Uwo nta wundi rero ni Kanyiki ntago ari Kanyuki, Dr. Fred Kanyiki. Murabizi ko ari we umuyobozi wungirije ibijyanye n'ubukungu muri AFC, mu ihuriro rya AFC M23, akaba nawe rero mukuru w'ishyaka rya MRDP twirwaneho. Ni ukuvuga ngo rero niwe wabashe gusaba Amerika cyangwa se yandikira Amerika mu buryo bwo guhagarika leta ya Kongo gukorera ubwicanyi abaturage bari hariya mu Minembwe. Sinawe gusa mu cyumweru cyashize habe na Human Rights Watch yandikiye Kongo ibabwira yuko bamaze gukora ibyaha byinshi kandi ibasabira n'ibihano. Nuko ngo yasabiye Kongo n'u Burundi. Rero katwinjira mu makuru. Twongere turaza kunyura ibujumbura tuvuge hejuru ya Ndayishimiye nabwo Neva, aho nanone yagiriwe icyizere bwo gukomeza kuziyamamariza kandidatire, uzatanga kandidatire muri rya shaka ryiwe rya FDD. abagabo barashaka guhindura ama constitution ni ukugira ngo ino ntambara kubera ko hari kiri kubakoramo ntibashaka kuvaho kuko bavuyeho ari ibyaha baregwa byo gwishanyi cyane, rero bagashaka gukomeza kuri ya ntende. Ndetse tuze no kugera hariya ibukavu biturika cyangwa ibitero bari kuvuga ngo byabaye, ariko ku mbone zacu baje kutubwira yuko
atari ibitero ahubwo ari uburyo tuza gusobanura impamvu biriya biturika byabaye. Tuze kurangiriza amakuru muri Goma muri Nord Kivu, ahubwo tuza kubona kuri Trump bugiye turaza kuvuga kuri Goma aho umukuru w'ingabo za M23 ndetse na guverineri Bahati aho bakoranye inama n'abaturage ndetse n'abayobozi bamwe na bamwe bo muri AFC M23. ni ukuvuga ngo bayitangiye ejo kane yarangiye ejo, ni ukuvuga ngo bashimira ubuyobozi bw'ingabo mu gucungira umutekano abaturage. Ubu nyine basigaye bahinga, mbere ntibahingaga ngo bagire icyo bacuruza, bafite umutekano. Noneho aborozi b'inka bavuga ati dusigaye turakaragira tukagira aho dukeneye, ariko ubu nyine twararagiraga inka zacu bakazica n'abaziragiye. Tudatinze mu ntuzo, reka twinjira mu makuru. Duhere amakuru yacu hano mu Minembwe. Babyutse neza uyu munsi itariki 27 z'ukwezi kwa kane, kuva mu gitondo kugera kuri uyu mugoroba, keretse nimba ari ikindi kibaye mu mugoroba tugiye kuri kamera. Gusa amakuru twakire nuko babyutse neza, nubwo bitaba byoroshe hariya, kandi ejo barasenze. Ejo barasenze amakanisa hafi ya yose, bashima Imana yuko bwakeye nta gitero. Ubundi ntibari bagisenga, bagira ngo basenge ibiturika bigaturika, drone ikabiraje irarasha. Urumva rero nukuba muri Minembwe ubu nyine bameze neza, bavyutse neza abantu, ndetse bavuye no gusenga harema isoko amare no kurema isoko, kandi bisanzwe rwose ntibisanzwe. Ugatano yazaga baremye isoko bamare kurema isoko, ndetse yewe ngo byahajemo n'ibicuruzwa, nubwo atari byinshi ariko ngo habonetsemo ibicuruzwa, abantu baragura barahaha ibyo bakeneye, abari bafite uburyo ubushobozi bwo guhaha. Ariko ni kagahenge n'ubundi tuza tubabwira ngo nuko twova kuri mikoro mukumva ko hari icaturitse. Kwa kundi Gisekedi icyamuzanye no kwica no kurimbura, nico kimwe na Satani niko tuza tumugereranya. Ngo rero muri Minembwe turashima Imana yuko Imana yabarinze. Ejo bagasenga, bakambaza Nyagasani, bagatarama, barangiza bakaja no mu isoko guhaha kugira ngo babonemo ako kunyu, ako gasukari k'abasaza, utwo tuvuta n'utwo dufu tw'igikoma bakatubona, ndetse na bamwe n'abafite n'ibyo bicuruzwa bakabona utwo dufaranga. Urumva ko nabyo ari ukushima Imana. Ndetse tunamanuva muri Minembwe, abantu bazababesha si byiza. Hari amakuru numvishe nabonye Kongora abesha avuga ngo muri point zero ngo hari abaturage bahari. Bya bindi twavuze mu gitondo, muri point zero nta baturage bahaba. Urumva ni ahantu bajya bashamirana, ariko amavuga ngo drone ngo zarashe ngo abasirikare. Hari ijambo bavuze ejo, abantu benshi bavuze yuko ari ryo, ariko abana ntibaba bahari. Abasirikare iyo bimutse bimukana n'abagore babo, ariko akenshi abana ntibaba bahari. Hari kuri pozer impamvu wenda dushobora kuvuga, ariko nta bagore bari bahari. Nanjye kuba ikaze bakunzi banje Sumba News aho muherereye hose, ngo amahoro y'Imana abane namwe. Aha rero turi ni kuri Goma aho bita kuri Cap Kivu Hotel, ahabereye inama y'aborozi. Mu by'ukuri aho bari baje kubonana n'abayobozi, aho babonanye n'abayobozi haba kuri w'ingabo za AFC M23, babasha kuvugana ibintu byinshi. Mu by'ukuri hari abayobozi batandukanye ba vice guverineri wa Nord Kivu Bahati Erasto Musanga, aho harimo General Sultan Makenga, aho baganiriye ibintu bitandukanye. Intego y'inama rero cyangwa se kubonana yabaye yo gushimira, bari baje gushimira abari baturutse hirya no hino, bari baturutse Masisi, Rubero, bari baturutse Rucuro n'ahandi hose hagiye hatandukana, aho AFC yagiye tabara cyangwa se aho AFC iri hose. Bari baje gushimira umukuru
ingabo yatumye babona umutekano mu by'ukuri, aho bavuga ko inka zabo zitari gupfa, aho bavuga ko basigaye borora mu mahoro, abahinga bagahinga mu mahoro mu by'ukuri. Nibyo rero bari baje gushimira bavuga ati mwarakoze kuduha umutekano, ubu ngubu turashikamye, tumeze neza, turorora inka zacu, amafamu yacu ameze neza. Mu by'ukuri rero baganiriye ibintu bigiye bitandukanye, aho bagiye babaza ibibazo akabasubiza. Du secteur agro-pastoral, il a promis de renforcer la sécurité dans les autres zones où la nécessité s'impose avant de prêcher le vivre ensemble. Awali zilikuwa zinaimbwa na ikashimama wakaacha kuimba. Ni nguvu ambazo zimefanya. Nguvu ndio zimefanya ili ng'ombe leo zikuweze kuimbwa. Na nguvu ndio zikafanya ili muweze kuchangia kwenye kuna amani. Yaani wachungaji lazima wachungie ng'ombe sehemu kuna amani. Na wachungaji mkiwa na amani, lazima hicho kilikuwa na amani. Mutachunga ng'ombe yake bila kuimbwa, mutalime bila kuimbwa mimea yake, mutachuruza bila kuimbwa. Hiyo ndio intensi ya chama. Tukuwe na amani ya kweli, amani kwa watu wote. Lakini kama nimesema, wachungaji ndio watu wakubwa, tunaomba support yenu ili amani hiyo ipatikane. Sehemu mupo, sehemu unachungia na watu na vitu, mufundishe watu kuhusu amani, kuhusu watu kuishi pamoja. Mkaanza kujifikiria nyinyi wenyewe, muwe kwa amani, uchungie sehemu kuna amani. Na hapo ndio economy ya province hii Nord Kivu na Sud Kivu itaenda mbele. Yaani elevation kwa sana, ukiwa unaifanya kwa amani, ukiwa unakaa support chama hiki, economy hii province mbili itaendelea mbele. Le comité territorial d'élevage. Adui alikuwa akibaka wa mama, anasema shusha mono, lakini kwa leo raia imeanza kurudi na imeanza kulima mashamba kabisa. Naona huko wako nalima mashamba tayari. Hii ni milima ya kwetu Ziralo. Tayari watu wote wamerudi kabisa. Fasi walikuwa naita Katoke, ambapo mwanamke alikuwa akifika wanamwambia shusha mono, lakini leo hii tumerudisha amani pale. ARC imerudisha amani kabisa. ARC imefanya kazi na population imeshukuru sana ARC. Jeshi letu linawachunga sana. Kwa hiyo eneo Katoke wanaanza kupita mzuri, ile shusha mono imeisha. Asante sana kabisa. Hapa ambapo mnaona nafasi wanaita Lumbishi, ambapo tayari tunafanya salongo. Tayari tumeenda kurudisha amani polepole kwetu. Hapa kabisa, hapa wakikata barabara, mnaona wenzangu hapa kabisa amani inarejea. Tumepiga adui, mzalendo amekimbia mbali. Hapa tumeanza kujenga vilalo. Tayari gari inaweza kufika Lumbishi, hata pigipigi. Tayari vilalo hivi tunajenga kabisa. Mkiangalia huko wamama wanatoka mashambani. Kazi zimeendelea. Wenzangu wale mnaona kabisa salongo ni vizuri sana. Asante population ya Lumbishi na Ziralo. Kabisa inasema amani imerejea, inasema asante kwa Fande Makenga na ekipe yote ya FCM 23. Asante sana kabisa. Munyemerere amakuru yacu